Heso, welcome back to our YouTube channel. Hopolang re ntse re le letsholo la bua le bo rakgwebo le bo mmakgwebo. So tsatsing lena la ka jeno ke na le mmakgwebo. O tla itlhalosa gore na yena na ke mang. Jwalo ka se le sentse le ka bona gore re ka hare ho kgwebo ya moroko tsatsing lena. So yeah, welcome back. Nne ke kopa o tlo itlhalosa sa pele o tlo dumedisa ba bui ba rona ka nnete. Ba dumedise mme o tlo itlhalosa gore na o mang ka lebitso na o etsa eng. Ke a le dumedisa ba bui ba kgabane. Lebitso la ka ke Mme Matli. Ke a o sedimakatso kgome ya sega ha isu ke kolong ya Maharakolo mo ke tswalang. Ke nyetswe Makobati, ke holetse teng Makobati mo kgotlo mona. Ya ke mmakgwebo, ke a roka, ke rekisa masela, ke roka ntho tse ngata. Ha ke tsena nka supa difeng ha go le fe he ke a roka. Okay, mme ke kopa o go re hlalosetse gore na go bona na o iqadile neng mme ha o no o iqala na ho no tlile eng ka re ho hloya ha go ho no etsalang ha o tla ka o qadile neng. Ke qadile ho roka ka 2015 ne ke le motswetsi wa ngwana ka bo gago. Ne ke ya ka ngwana o mosebetsing ge mo be somewhere go di matafole e be ke ntse ke tswela pele go rutwa ho roka. Ya ba ke ha ke na le kgwedi ke roka ya ba ke reka motšhini ona ona wa juki. Ya ba nako ha ntse ya ke reka ona o mongwe. Ke rata ho roka haholo ntho ngwe le ngwe. Jwale e ne ke rutwa ke Mme Matli wa ntseki a putswe. Ya ba ke ela ngatisa moroko le tšhelete ya moroko. Ya ba ka 2016 mafelo a selemo ka rera go gutla hae. Ha ke fihla motlong lesedi la go roka ne ntse le ntho e teng hobane ke hotse jwalo ka ngwana Mosotho ne ke bapala dipopi. Ke dipopi tsa ka ne di direka hampe. Ebe le bonkgono ba ka bobedi ba bona mane ba roka. Le ntho ena ne le ntho e teng ka hara lelapa. Jwale ebile le ntho aka ya ba ke iswa se James High School. Ya ba le yona ena le home economics and network. Ya ba le gato ntse le tota go fihleletse ke nka qeto ka 2015. Ka tla mo khotlo ka 2016 mafelong a selemo. Ha ke fihla mo khotlo mo ne ke go kela mang tlholetsane mo ne ke dula teng malaineng. Ene di phatele le mo tletse ka tlung. Fela ntho ka e ntse tsamaya hantle. Ebe ka letsatsi le leng ha re fihla ho na le masela ka mona ka complexing. Shopo e ntse ho ntse rekiswa fa e ka re shopo o bona ho darile ntho e di a o fihla. Fa he ntse e re tena re amoela. Ya ba shopo ya tloa mona ya masela ya ka di mabankeng. Ha e fihla mo ya ba se re bona stoko e hlile sa fela. Ha ke fihla le ke kopana le mmena reng a rekisa mo ge fihla la hong le o se file le phatsi. Re go re qale ya rona e nene ya wena. Ya ba ge dumellana hore no wena go kela kae kona re tsebana. Nna ke go kela lapeng, nna ke go kela Salang complexing go botle re tlo sebetsa mmoho. Ya ba ke a thuta ke atla le bo August September. Ya ba ke se ke tlo sebetsa complex mona. Ka fihla ka qala hanyenyana ka dizipi dikgareng. Ya ba sentse re qala ka 2018 kharega ho wana. Ga wana e monga ya toropong nna ka sala. Ho saleng ha ka ya ba stoko ke se ke reka
sentse ke ikhudisa jalo ya ba fihla lockdown a ne so lockdown e la ja sohle papa ene tswa ka mona eng tswa ka mona bophelo bo tla nna tswa pele ya ba ke khaitsedi tsa ka dira o ka sewe ya ba bophelo ba wa staka nka go wa gelle o qale hape ke tla qetile hape ke khutlile hape ka 2020 a go ise mara mono kana go nyena lockdown na go ya lockdown o no kwetse total kapo o no tso sebetsa mohlomo kapo ihlo ne ke kwalletse mosebetsi o mongata haholo ka tlung ka mona ne ke jara kit ne ke jara kitty ke ga ke jere ka May April ke la ka kwala ka hlaka dula ka May ke ha ke itsetsa hore ke tlo ikutswa ka nnete ke la ka kena na ke kena ka monyako ka tlase ke be ke notlele ha ke kena ebe ke a bula ka mosebetsi mo ka ke a dula ke a roka ke go meseneng ke ntse ka yona lockdown eo ne le meseka etsana e ka nnetsa bo 16 ya ba dingwetsi ne ntse di theolelwa ke re le di thapong tse di rwalwa ya ba ntse re tla ikutswa re rekisa mango ba tla selapa o tla tlame ho tla o tlo nyelepa o nke selapa o rekisetse motho ha go re bolella gore na kgwebonye ya mogokoko ha o sha ke kgwebo e na le di challenge tse ngata haholo kapo ke di challenge tse ka motho a ka kgonang ho di fenya ka pele kapo dintle tsa kgwebo ye ya mogoko di ngata haholo ho feta di challenge tsa teng di challenge di ngata hobane ne le Basotho la go phoqa ya hle o ka tla o so tatile wele hlemanyo wa tsa le funyeswa ke bone na ke tsena ke a ruta ke o kolotela o itse tlo mpatala ha o qetile e be o so ipe ya hle e bile ra qosana ha ke bone o qosana go hobane jwale re tseka hore jwale ha sa nka moswa ka motho a modimo nenneng ke nna sa sebetsang dintho ka nako o fihla o se hantle bo phamola eng kapa eng ha o a mpesela la ka wa bapala di ntho tse bohloko tabeng ya bo mo ha bo motho e se kile ba itsalla ntho ya go motho a fihlang a ga ikona ke ang ka nthaka go e fihla rang hwena go a tseba ke ntho e bohloko fela ha o sebetsa le batho o ska itsetsa gore dintho di thule haholo ha di ka tsa o thule haholo o tlo kwatela le batho ba innocent go hona le bo solution ya go mohlomong ka gona gore gore ntho gore e ska ipheta mohlomong gore o go bise bo mohlomong client e jwalo e tlang ka tsona ditletlebo tse jwalo tsa bonka bo masela go ya phutha jwa a tseba tlo makala go baneneng o tla leng ka tsatsi ne go sa gutle ka ntho engwe moswa ka ona ka nnete ka ntse sela leno se ke le batlile ka nnete fela hene ke go o lisa jakete na ngwana ka zipi jwale o ipeha hantle le maemo a jwalo a teng a ga ka nnete ke ngitse jakete na ngwana ka zipi jwale o ipeha hantle o ska ba kwatela go ha ke be ke batlo go khotswe ka letsatsi le dikeleng tse di siyo ka nnete nka ikutlisa bohloko ngwana so ke mafu ya bokgopa mangata ampe ke dilo bolati ke di high blood o tla bolawa ke eng ngwana so okay ke kopa go tletsa gore na go o bona utlwa ga batho ba bangata gore ba tshaba bo tabainananya bo mo a ho jwalo go ranta ntlo gore ke stress motutla ka mohlomong a tšhinkampa ka ke tsa mokhukhumane ke bana ka go tla ba betere wena o ba le ile wa kgetha go tla o dula ka go mo ha o tsena e sentse go bona gore hle o na kenya ka ntona hanta teng ka re hle e bima o ifenya jwang taba eo hona le di challenge tseo re sa tlame go itshwenya ka tsona nna ka challenge ya rente ha ke itshwenye ka yona hobane ha o le ka hara mohao
security ke ya ntate Tuke le insurance ya mohao ke ya ntate Tuke e le gore thepa ka ke ne le insurance ya ntate Tuke ya bo gago rente ona ke patala rente ngata ka ha o so bile mohlang ke hlokang ke hloka mohlang ka reng ke tla di a o e patala ke sa stokong ke bone ntse ba teng re tshaba challenge tse tla fumana hore ntate modimo wa dikwala the more the expenses tsa go di le ngata ke the more tšhelete kena ene batho ba itse ntate modimo o fa seo se hlokang e seng seo se kopang fela ha ke ta ha re mokhukhung thepa mokhukhung ya lahle e a utsuwa ke ngata go kwa ntse mokhukhu wa mangwe qhekeditswe wa mangwe qhekeditswe ke ntho tse bohloko tseno nna nka se kgone ke a utlwa wa ka o ka re ha ile hantle o ka reng go batjha ba dutseng ka ntle mohlomong nka re motho o dutse ka mangolo a hae ha tsebo bona a ka etsang o a tshaba o qala kgwebo kore o ka reng ho yena a tsa ga golo go qala ha o qadile ntate modimo wa so a step ntate modimo ka tse hlanetse ka pela hao ya go rera nako e kaofela se ka rera o dutse e nngwe hape ke taba ya lone batho ba go teileng ke disono hobaneng ha ona ntho e ba nkang serious hobane mangolo a teng ka fileng ha ke re ho yena mohlala ke bua le yena ke re ha re o bone motho dipolotiking na go ya batho ba ngata ka ha ke re phema konya le di go pitsa di khumona ke re lo ikisa tseno kwa ha o kwe ka ntho eno ke taba gobaneng o na le ntho a itshetlehileng ka yona bona go sena ntho e itshetlehileng ka yona maere a kinyetse a ke ga ke na tshepo e nngwe ntle le ke dingwe ha ona mohlanka ga ka ukwe ka ga ke tlo hiwa bohloko ba bona re tshepa ntho tse teng tse sa re thusing lengolo ngwaneso ba kae batho ba hirwa gobane re emela shweleng la rethaileng o bosotho mo emela shweleng kapa rethaileng jelo wa dutlo tlameha gore re ikemele ka maoto a rone bright re bole re be ma re tsamaeng re ntho re bathong re lo phela o pheha dikuku re tswela pele gona sekotlo sa diapole apole 350 di tla rekiswa di tla fela bophelo bona papa e tla dula tafoleng ya bona skim sa goma se tlo reng ha o swaka sa tla lapa ke bright jwale business e batla mo pressure ha o ka go ka re ke se o so go ka comfortable go go tswa ka 4:30 ai go tswe ka 3 ke chincha dinako ke tsa effort ha bo so go ka hantle ha re bua nnete go batla katlego a sentwe e comfortable ha sentwe monate hona jena ha re bua nnete nna ke na le go baletsa hona mo beke tu fele ke sa tse monate wa bethaka beke fele o sa tsebo monate wa bethaka ke na le trase nna le go ka mo ha ebe o re lenyalo le moqobelo o batlela mme wa gago le ga gadi wa gago le malome le mang mosi mo atwa ka ke tlo go baletsa mise me yona ke tla ke tsa ke ufe kenya pressure ntho ha o e batla gela ka tsa ntho tse ngata ha go le bana besong re tla hloka ma ha rona o fihleletse hobane ha re so hero ha re kaleng hantle o la bright tsela pele ka bophelo le
a tshika o kwa le wa ka taba tsena nang di monate kore ka re ka be re na le nako letsatsi le yanang ka ofela kore re buei empa he ha ona bothata le ka moso ne ke kopa go bolela gore na ha go batla mohlomong ka batla gore ke lwana marangrang re ka o fumana kae bo go betse di location ya ha hona mona mo sebeletsa gore batho ba tle ba tsebe gore ka fumana nna dimakatso mona ke fumana Salang complexing mohahong mosou Salang ka go moana ke a roka ke rekisa masela e bang o batla o kenya o dira lesela le itseng ya kenya e be marangrang ke hlaha ke le maki ya wine okay e be kgomo ya sera Matli e be makananelo Matli di-account tsa ka di le pedi e be page ya ka ya maki kgomo ya sera Matli ba pete page o kukwa e re fashion maki kgomo ya sera Matli fashion design alright hape ntho tse ke di etsang maria tjena he ke mo di ma jacket le tracksuit alright fela ntse ke go pela ke re kuta ma a se ke a bona gore ke ka lapeng ai ka nnete ke re kuta motho ka ka dile January fa sa kgona go ka ntho tse mmalwa se re go ka tracksuit re be mo se re go ka mose go kela batho bohle ba kgatlhong ke ntho tsa ditenne nna ke tena ntho tsa ka ne ntse ke makaletse ntho ke reng ka shopo ga ke re ke ntho tsohle re ka le khosha ke tlo le kenya ka tracksuit e ke iketsetseng ke apara jacket ya ka ha o re ko fela se fa tšhelete se le taba ya bothata ke taba fela ya o sebedisa kelello lo bona gore nna ke bana le save di cost hona ho gore matso a ha wa o sebeletse ya a kale o bane thank you mokgatlo wa ba heso ka nnete ga leboa le bone re buile le mme Maki mona o sa buile go o rekisa masela e bile wa khoka le di freezer suit di teng mona ke di bone di ngata di ntle ho bona gore le mo check out mono Facebook le page ya hae ho thi ho lona batjha ho ga bana re tloeleng ho rwala bright re ke re beng bright kana ka nqane hore re tle re tsebe ho fihlella tsona ditoro tseo re na le tsona o qala fatshe mme ka hona mme di makatsa o tshule hape le hore o be modirana modimo ka pele ha o kile step se le seng yana o tlotla tsama di step tse 5 ka pele ho bona hore kgwebo ya hao ya tleha ntho tsa hao di tsama hantle ka mokgwa o kgethileng so batjha ba isohleng bright hleng ke a kopa ha isuthe ya makankane. Until next time.